Central Lairam Longtlai, the Lairam Times men in Nankut kanin tlai na, Thawngchimnak chiapa zarni nak Thawngchimnak kan ngay lai cha adi dong tiang rak ngai chiao dingin kanin som na Thawngchim tu mal som tluang. LDC Deputy Chairman cha a pu H Lalmon sang team in opposition Laini House an chwa tak Lai Autonomous District Council Emergency Session ni thumnak Thawngchimnak chiapa ni sha LDC Session Hall Longtlai I tua mia Deputy Chairman cha pu H Lalmon sang tuithum nar bial tu MDC team si Deputy Chairman Feter Laya hin ZPM member Nani House an chwa tak LDC Deputy Chairman pu CL Lian Zwal ni chiapa ni riada din nak cha Chairman sina achia pu CL Lian Zwal hi nai member dang pariat he ZPM a ludmi kha ase tu Congress le MNF I shom Choza a Deputy Chairman Siping chu thilrem a aro lo cha a angol hi se chiapa ni kwazan lei suimi lam pathum tiang Deputy Chairman chu du mi min pe kho ase chiapa ni sha sesana Chairman pu VL Mwakani chu tu dang loin Deputy Chairman cha pu H Lalmon sang team si tia athan Deputy Chairman Feter Laya hin opposition lei ZPM member nani Deputy Chairman team nak tua dinga thilfil failo a anti cha House an chwa tak opposition leader pu Keshe Gungni Thawngchimnak chiapa ni sha chona ZPM office bazar veng Longtlaya media na heton nak ngei in Deputy Chairman team nak ngei ding a chun theiter nak chwa le I team nak chan karni ni tel a hlat ok asiti hi phungman liao mi ase Asian run le chopchil nga in cha chwa zong opposition members nani mu di hlana Deputy Chairman team nak tua asi chu LDC phungdir liao buara kanro cha House chwa tak mi kan si opposition shwai tu kasi bantuk in chiapa ni kwa zonga Chairman sira Deputy Chairman team nak hi phung buar lawin kalpi ding nol nak zong katwa asina in ahlo cham tia achim LDC Sub-Headquarters Bualpi Revenue Officer le Bualpi NG Village Council President Pathum le Chuan Hoiton nak an ngei Thawngchimnak chiapa ni hlei ni chun suimilam hlei nia pu zirlian tluang tin the Revenue Officer LDC Sub-Headquarters Bualpi NG ni Bualpi NG Village Council President Pathum le an Chuan Hoi na chu office chamber rak kaleng u ati nai biro anak an ngei pu zirlian tluang tin the ni chun arak chok khomi na sina khotlang chanchonak dingcha VC na chu alam kip in asi kho chung in chuan pi adu kongle tim chia asi kong achim an duties le function an ngal a herning VC na sina bia ria na VC na chu mi phun sina promote nak a mino zang le nak zang chel nak le promote le kanram le khotlang in kang mei chek lakin ven him naka tina hum hak le khotlang thian hlim nak a asi kho chung I zuam dingin bia ariana village council members atel khomi na sina kanram shwai tu na maiza thiam nak langter hi khotlang do ter nak cha ambepi tuk VC chu khotlang chanchonak keng tu an si kongle Bualpi NG khotlang chanchonak cha party tel lawin lungrwalin lungthin thiang hlimpu in rian chuan khattingin VC members na chu asom na chu hleya district council kalphung na state kalphung na le khotlang chanchonak ding cha thil bepi tak tak na an chei Longtlaya Lairam Rescue Center main building upa singun lian chung le rongbol tu KR Chingpui building minister Pilarin Pui ni a on Thawngchimnak chiapa ni hlei ni chun nu a Pilarin Pui social welfare minister ni Longtlaya Lairam Rescue Center main building chu khwalian in a on Pilarin Pui ni chun Lairam Rescue Center main building chu rithai si ni lemmi adu le a her mi ni taksa le tharau sersiam nak cha lokpi nak asikho nak nga cha ka on tia achim choza ni rithai si do hi bp tak taka achia pumpak le bu rithai si do mi chu choza ni adir pi na rithai si do ning a choza ni state le district level a committee kip adir chu asiko buwa choza cha a har ngai NGO le khrifa bu he chuan khat a bp chuan khat nak
tha ngei peng na usi tia somnak zong atwa Myanmar ramlein arakrami kan unaw nani rithai an karter apoi ngai chuban tuk thel te kho nak dingin chawza hi bom chiaw dingin Lairam mi zapi kan som na tia somnak zong achim rithai si laka thian hlim dinga chungkhar abepi bik chungkhar in thok use in chungkhara nu long ni twanvo ala kholo pa bi khe ibom a her ngai tia achim Lairam Rescue Center hi ti an har deuh cha asikho chung zompi dingin bia arya ta na khwalian ni chun Social Welfare Department le rithai si ni le mi Thawngchimnak ka chuan khat a hau tia chimin Lairam Rescue Center chu chuan khat dingin asom na Mizorama rithai si ni ale mi na Thawngchinin athar chwa mi hi mitha a an chwa theu chuan tuk chun Lairam Rescue Center zongni taksa le lungthin damnak he miza Thawngchin tu a ro chan nan si tia sadu tha nak he achim Lairam Rescue Center main building on nak chan man nak hi Reverend Dr. L.H. Lalpek Hlua AGS Service LKBK ni ashwai Reverend Lian Chunga Home Superintendent Lairam Rescue Center ni lunglom bia chemin chan khar ase thongni kulali chapa ni leinia on mi Lairam Rescue Center main building he upasi ngun lian chung le rongbol tu KR Chingpui building ti ase Tudir muna Lairam Rescue Center ahin Superintendent pakhat le rian chuan tu dang pasha an rithai si ni LMI Thawngchin mi minung hlei ni an liao ase Lai Women Association kumpuan ni naw chuak lai min sak lai chanding in tin thongni kulali chiapa ni hleinia Lai Women Association General Headquarters Longtlai kumpuan mi phunzia za hum hak ti chu electric veng Longtlai an office Lai Women Association Advisor Pusi Zethanlian ni a on Pusi Zethanlian ni chun mi phunzia za hum hak po mi phun upat me an se ma mi phun zai relo atung dir mi phun an umbal lo nu chu in chungkhar Thawngchin tu bik an nan si in chungkhar in mi phun zia za hum hak nak asi kho chung in chanla ulo theipar tha ko lai tia achim Lai Women Association Advisor ni chun lai mi phun hol thuam ziaza le lam na hi angai tu lai fani kan sun sak lawa chun a hauman ni an kan sun sak piak lai lo chu cha angai tu ni sun sak nak leya chanla chin na usi tia Lai Women Association member sina somnak atwa Lai Women Association kumpuan on nak chan man nak shrai tu Lai Women Association General Headquarters President P Vilal rin kimi ni chun Laiholh Thawngchimnak ter dingin in chungkhar a asi kho chungin man a her nu ni kan fale kan chhonna tika Laiholh mangin chhonna usi tia achim Lai Women Association kumpuan mi phunzia za hum hak ni atim mi laka Laiholh hum hak mi phun lam Laihla hum hak le Thawngchimnak ter naw min sak sunga lai mi phun min putter tlai chandingin malak si se ti na hi se longtlai ji pengle siwaile LWA MHEP MUP ton nak ngin siwaile nol nak NGO dangni pompi thongni kulili chiapa ni lekhata longtlai district a ralzam le essential commodities kongkawa ton nak chu DC office chamber a to ase hi ton nak hi pu chimala Sivagopal Reddy IAS deputy commissioner ni ashwaina pu Shimala Sivagopal Reddy ni chun essential commodities phur lirtheina chu mizapi her hai phurtu an si cha an kalnak ding mun an phan abepi pumpakin waile minin tangka hal an umcha lirthei khammi an umthei asi kong chimin hini hin waile min achhiat tercha usi waile chu tangka hal mang kolhol nak a malak pi dingin asomna Mizoram ni diesel le petrol langnak bik asam leya lam amin cha lungdu in diesel le petrol mu silo tudir muna harnak zeiman loin Longtlai district ni diesel le petrol a herzat a tia achim Puchimala Sivagopal Reddy ni chun Myanmar le Bangladesh rambuai ruanga Longtlai district a ralzam tampi an lut ramri raklon mi ralzam an si cha asi kho chungin bom an si NGO na zong ni asi kho an I zuam mi a thei pi na kong achim film kanten malak abepi Longtlai district chung
Longtlai district chung ralzam liaumi choldingin timtua nak ngei asilo adangte in ralzam cha bomnak zeihman a lo tia achim tu dirmuna longtlai ko pichunga rakain milesa an ti kathei cha Assam Rifles he I bom in le ramri zong thate in vending in malak chwa asi police patrolling zong I chokletin rian kalpi asi NGO nanol nak bantukin security checkpost tamdeu serding chu thil bepi ngai asi cha nol ngei tu sang deu sina ka chwa pi lai a herning in malak asilai tia achim Central Young Light Association leini phunglawin chole nak a cha diesel le petrol phur tanker kham asi kong chimin mizapi cha harsat nak phanding zeman a lo thilri phur motor phunglo thil phur an le lo zo fel asi tia anchim CY le chu zang hlei choi an si bantukin mizapi cha rian chuan an si hleya chawza thazang a thon nak ding cha asi CY le ni ziping sina Longtlai district mizapi ni diesel le petrol an ngei nak a stock monitor kong rakhain mi le sa Longtlai district a luchhuak thaten chingchha dingkong Longtlai ko pichung hotel ngei ni valid ID demanding in malak dingkong Longtlai district a bom ralzam kherloading Longtlai district mizapi himnak cha khote leya security checkpost le temporary beat post chha ding malak piak ding in nol nak antwa LWA MHEP le MOP na jong ni CY le nol nak hi an chowhlan ve na kong an chimve pu Shimala Siva Kupal Reddy district zipeng ni chun CY le MHEP LWA MOP na ni nol nak to mi hi maiza ok ngai asi a herningin malak asilai tia achim thongni kulili chhapan le khaton na ka hinpu H zonun moya PD pu thlai sa hi cho additional SP P Margaret J Vanlalrem moi SDO Sadar pu Robert S Beirosa SDPO pu Samuel Lalmal Soma Sailo SDC Dr. Doris Lalrin Omi SDC CY le LWA MHEP le MOPIO na anitil Zoro palai ni chimmi harnak United Nations Organization a anchim UN Experts Mechanism on the Rights of Indigenous Peoples 17th session chu thongni kulali chiapa ni Riyadh in nihlei ni tiang Geneva Switzerland copy a twa asi Zoro zong iweno tang United Nations Permanent Forum for Indigenous Issues a affiliated member kan si bantukin sesona hin a telvemi kan si Zoro Western Zone President pu lalnun fela chong thu KH Vanalruati Ser Chief le Lalruat pui sira Zoro Consultant Switzerland na chu Zoro IO in anitel tia Zoro ni chathan anchwa thongni kulali chiapa ni sha a Zoro chu bichimnak chanpek an siban tukin pulal nun fela chong thu Zoro Western Zone President ni thongni kulethum no hong thok khan Manipur chinmi boinak anton kong chimen chinmi na chu anpi lepu chan in an rakum nak an ram chu tu a chun an chwa tak an in le lo long silawin pathian an thangchat nak biak in tiang khang piak an si an boy nakhi dailei apan kholo ramkul har sangai mi Mizoram ni kan unaw nun him na kolin fingkip tlangkip chul na chu lunglom tin kan rak chawhlan na tia achim Bangladesh le Myanmar le chin mi ni harnak anton kong kaw chemin Bangladesh Chittagong Hill Tracks boinak ruanga minung tampi chu Mizorama nun him na kolin an rakra chuliawa India Ralka Border Security Force ni Mizorama luter andu na lo an khir ton na tu hi chin mi tampi chu ramtanga eidin chi tha ngeilawin nun him na kolin an wak vai tia achim chap lalnun fela chong thu Zoro palai ni chun Myanmar le hi UNDRIP sign mi an siliawa India ni chun free regime movement khar tim India le Myanmar ram rikul atim phone chin mi hi Bangladesh India Myanmar kan si zalong ten kan itlon kai kho nak chu India ni sho akan timpiak ramrikul le zalongin itlon kai na khar tim mi a hlo tlin chun British colonial
British colonial chana diklo tak in kan ram chen cheu tu hi India ni atwa chap asilai Bangladesh Myanmar India a Assam le Manipur a kan kan dirmun achia chin lengmang ramzong kan sung chwa ma chu cha ram kong kaw le kan ning hi kan ma te in lai kan rel kho chan aphan velai kan irwa chan mate in lai kan irel kho nak nga iweno dir pina kan her ngai ko dir kam ding in iweno zong kan irwa chan na tia achim phone zoro chu volei chung mun kip a ummi chinmi ifun tom nak ipum khat in kan kho nak nga malatu si pum khati kan kho nak nga ma alak peng lai tia zoro general headquarters Aizawl ni thongni kulili chiapan hle khata cha than an chwa Mara Minobu MTP ni biahli wangin lai Minobu siwaile belnang anne mi na siwaile ni le nak antwa thongni kulili chapani le kata MTP ni biahli wangin siwaile chu belnang anne na cha thongni kulili chapani le nia siwaile ni atang le bantukin MTP chu bele nak antwa na thongni kulili chapani le khat a MTP general headquarters ni press release atwa mi economic block twa le Siaha district Mizapi le Mizoram chung cholet le pochommi motor in pochommi harsat nak fak pin chwa pi bantukin ramdang ramleng boina ka itel in ram Mizapi harnak central waile nan kan pu nak chu social media mang in kan rakmu kan ram le mi phun him nak Myanmar ram kantisent lai unaw himnak cha siwaile ni athiam tokin ma alak chwa ma liawa belnang ne bantukin press release nan kan twa no hi kan chuan khat naga thei par thalo achwa pi kho tia kan rai apoi ngai Myanmar ram boinak ronga kan unaw anma le anma ido nak ronga Mizapi au thong siwaile ni athei alung athalo ngai chun chin state kan chin sor nak khwa cheu khata Argan Army ULA ni kan ULA ni an ukbe achung chin sor chunga tharum an chwa liao chin sor cha ai sham thong central waile ni angal I azang fa ngai na antwarnak adang dai nak ngale kan una uktim tu nasham aphan nak nga manro a an man a kan ro mi khamin central waile ni ma alak chwa ma chun kan the chiao bantukin Myanmar rama thilri a hlein oil phur chwa ronga Mizoram chung harsat na kan ton ngai station tampia Mizapi chowo ding loin permit asiton hi asi ronga kan malak na kip chawza sian nak tel lo chole nak dap chwa na ka rithai si le siam thil dap chwa na ka siam thil ser nak manrwa dap chwa na ka filling station cheu khat ni phungloin direct in Myanmar rama kwat antim mia khamnak ma kan lak chwa ma mi hi chawza nol ngei tu zong ni an kan support ngai ni hin tiang kan kyanga umin an tha kan chhon ter Myanmar rama phunglo chole na khar konga asi kho chung izwam in ma kan lak liawa kan unaw Siaha district Mizapi her high essential commodities oil etc dang block 8 phun in voi khatman central waile ni ma kan lalo national highway ti kan thepya ko ti kan du press release a langter asibantukin central waile le MTP hi unaw ramlemi phun thila le thildang tampi a rian chuan khat unaw khosa bantukin khosa kan siliawa I huat nak le I remlo na kho in press release chwa no hi apuitling lo mi asi maileya chun unaw I huat na khoi in thil to hi ti la se cheu khat laka thiam I che na khoi in press release kan I chwa no na kan I chwa no mo malak nak kan ngei ruanga unaw sinak achiat a chun sham athok masa tu thiam lo asilai thil the fian lo le the pal ruanga hi kongkawa kan unaw I the thiam lo nak a hi arian ran nakin dai ter ding a tha a kan ruwa chucha unaw kan siban tokin hi kongkaw le thil dang zong I che in chaboi chunga thu ding in central waile ni kanin som na I kanin nol phone na nan Israel rem ni chan masabi ka achan le amun raktim lam dingin kan in nol phone na tia central waile ni thongni kuleli chapani le ni a MTP chu le nak antwa na
atu tan kan Thawngchimnak chu hivial hi siri I azau tu le angai tu na nan di lak chunga kanilom maizar leya kani tong than te na lai